hondu sapporta arafu eno tawnata Oriya panelan wana min ko waybe don ko be falano konne ari ko be waddu kono wala tanaki porun hadi mi jolato kono wala tanaki porun hadi fale lato ino wadi wope on jali dai yesoma tuma dirtu dado wo be wonta yaibe ma sifa be mi falaka be wadda wirdume sifa be mi falaka goto ta wirnube benande waddai ko woni tun sendata wano hondu sapporta arafu eno tawnata Oriya panelan wana min ko waybe don ko be falano konne ari ko be waddu Voilà, assalamu alaikum wonbe darde Jama TV. Assalamu alaikum wonbe andunobe souvent harayde mari émission wietedo Labay Poy. Donc andi Labay Poy ko émission mon daroma aduna lan fop no bimo ka Jama TV ka télé mom mon daroma génération fo mabben sonna ben ko télévision habbi ko télévision andintabe ko be andano andinabe kadi ko be falno andude kon dum ko Jama TV ko ci télévision wiya Jama TV ko fi tout le monde haray salminira men ben e babira men ben e bapira men ben e sorira men ben andene be hande kadi hewti ka émission men unité Labay Poy lendi jene fo Labay Poy no artiste saison 3 donc andi saison 1 wadden saison 2 en ko saison 3 wonde e hande non donc andi simini ma saison 2 wala saison 3 on y joni différence entre 1 et 2 et 3 donc haray tigi tigi on en salmini kala mon da horoma Allah no tegi ko satte horo mu yalla lan don ndikki on tigi horo cammoƴƴere nangaɓe sokaɓe yalla yaltimɓe donc haray noon hande ka jungo a ñamo ɗo ko Asi Média fof mo andi ko wiyete Asi unité ɗo Asi Média wonnoɗo e média go e walla animatrice monɗa hoorema adnallan fof no andimo Guinée on fof no andimo minne Asi assalamu aleykum Alaikum salam. No marsude iday jam Lange jam. ko nu fewndi Ça va. Merci beaucoup Asi haray ko kanko woni hande chroniqueur jon ka émission Labay Poy e c'est arten kadi ka jungo nano ɗo mo inne Oumou 13 Ternel voilà Oumou Ternel merci voilà Oumou Ternel aray Oumou Ternel assalamu aleykum wa aleykum salam no marsude jam tun alhamdulillah jam tun bon aba yomi feƴƴuno go ko ɗum woni Oumou Ternel dis-moi Oumou on ɗum ɗo gandi déjà ko prénom an on non Ternel on ɗum ɗo woni yettore ande Ternel yettore nden ko Guinée non ka kono parce que la première fois men nde yettore ɗon Ternel oui bien sûr c'est la ko fuɗɗorde nden ni buy kadi landoto lan illa lando lan siko yettore anden noon masimi jammiti ko yettore anden noon mene normalement c'est on est d'origine française mais nos ancêtres ɓe ari Sénégal ɗo Île de Gorée ɗo famille on no Île de Gorée ɗo ɓe ari ɓe installé ɗo après soro an ɓe yimmi ɓe ye Guinée ko ton ɓe ye ɓe jombi ɓe heɓi ton ɓiɓɓe hamɓe feƴƴini ton joni famille on fof no Guinée ton donc simi faami fayda famille mama ɓen ko français ɓe quoi oui d'origine français oui. Ok d'accord merci beaucoup aray kono nani ɗon noon pourquoi bon faut que laɓɓina ɗum ɗon As hande hewti ka émission men Labay Poy calminen sonnaɓe taw par ce que ɗon andi en a wata wadde fus ɓawo sonnaɓe kono noon kadi wawa wadde piiji boyi ɓawo sonnaɓe Asi onon ɓe sonnaɓe e temmon hande ko landi ko c'est-à-dire ko waaju e needi pourquoi hiɗe reeni hande société on no woniri noon Sénégal hiɗen ɗuuɗi ɗo Sénégal no gasa ɗen jokki en ɗan Sénégal no wolde piiji boyi mais enen Guinéen on kadi iɗen wadde piiji wonɗi mauvais ɗi anndanɗa hoore ma en duwaka wadde enen Guinéen on surtout ma onon ɓe sonnaɓe ɓe annduɗa hoore ma Asi hande kala ka yawɗa o sonnajo kala ƴetten appartement hoore mum no woni liberté totale no waɗa ko faala sa yeyi ka boîte de nuit
ko enen sa yehi ka dennaboji ko enen sa yehi ka mariage ji ko enen mais ɗum ɗo fappu noon waɗi tawata joni ɗen wowlede haalaji mettuɗi e nder e Sénégal mais asi pourquoi en tant que on astronaute. Tant qu'une fille. Voilà. Donc merci beaucoup DJ Bella Juli mi weltani kama mi weltano kala wonɗo darde ɗo e Jama TV mi weltano gonga ɓe sanini télévision ko caméraman e technicien mi weltano wonɓe ɓawaɗon ɓe donc mi weltano kesso CFA tanti bisou Oumou noon inni o hari ɓaya invitali mo ko mafia ko putte o hirotako ma donc merci fi question ko c'est vrai parce que mi tata hoore amenen ko menen on faami parce que surtout menen men wonda e mawɓe amen ɓen ga kono noon innatake fi kadi goɗɗo woni o ƴetti appartement hoɗi kanko tun innatake fi ɗum o boni ha buy kadi hino base innugol mawɓe men ɓeno mari faute fi on parti ɗon jul par kadi woɓɓe immotako to waɗa har ɓe famodirale mawɓe maɓɓe ɓen ɗum noon kadi ko confiance gollata ɗum ɗo ay DJ Bella ay rewɓe gonga ɓe inne rewɓe fof ko rewɓe mi heɓi seedi fuu na gotum hande million ɗo no woodi buy ɓe annanda hoore ma mo be maɓɓe ko fijette wo c'est vrai ka yiyay men kono hara meɗen andi dignité amen o meɗen mari en fait meɗen mari respect e hoore amen mais kono mimi acceptali ko yimɓe ɓen kadi cikkata guita innugol bo ɓe no ƴetti appartement ko ɗum waɗi si yimɓe ɓen no boni ma menen rewɓe meɗen boni ɗon mi tawataɗo d'accord hika wuufa noon kono ɗon mi tawata na ɗum no bonnata tagaɗo mais hande buyno woni kañum tun mais hara woɓɓe ɓe hino famodira e mawɓe maɓɓe ɓen ha woɓɓe noon no ton hara kadi ɓe salotto jeeyede wona kamɓe kadi vraiment heɓe inne a ɓay neni an ɓe sonjilan mi yiya ko gore ɓe an waɗata ko fiye ko min kadi mi waɗa donc ɓenno kadi hino toon ɓe ƴettana hoore maɓɓe mais ɗum noon kadi ko na innede ko angal needi noon mais no toon noon mawɓe go ɓe annanda hoore ma ko jaman fuu ɓe wonire foyer maɓɓe on par ce que kadi si a nananta an adduɗo ma ko jooma galle accite ɓiɗɗo ma no waywade o déjà taw sa boni taw koɓe innata ko nenejo si a moƴƴi ɓena ko ɓe inna ko nenejo e babajo donc fi on tigui ƴetti appartement wona menen de parce que menen ɗo ko menen to famille amen on ala ɗo na noon fi wondema ko ɗum watta hatta menen min boni min bona kadi noon min Asietou hilan ɗo mais kala ko mi watta mi partagé e nene am Dieynabou Diallo donc innat woɓɓe goo noon rewɓe goo kadi hiɓe ɗo vraiment har ko wakkilaniɓe hoore maɓɓe ɓe wata hoddude e yimɓe e famille maɓɓe kadi basiɓe ɗo ɓe par ce que woɓɓe kadi sa hoddi e maɓɓe a soñjoto a heɓata ko faalaɗa waɗande mawɓe ma ɓen kadi kono jama accu kadi innugol fi debbo ƴettani hoore mum suudu innete ko bonɗo ok Asi Média donc Oumou hande hiɗen ɗo la plupart parce que moi je suis pas d'accord avec Asi je dis la vérité parce que ma hande si innama debbo ɗen andi ko honto debbo dowa wonde dans le conditionnellement pourquoi rewɓe ngala jaɓude wongol ɗo mi weltanike on taw ko tawi kon invité lan e o émission ɗo mi weltanike kala suivuɗen ɗo kadi woni ɓe wonɓe Dakar ɗo ailleurs surtout ɓe labbe ɓen hande noon ɓe labbe ɓen no suivude moƴƴa noon merci beaucoup par ce que han ko momi labbe hande noon labbe no suivude moƴƴa noon ok min ko mi wawata innugol e fi rewɓen ko ɓe woni kon innede ɓe jeeyaka min mi sikki ko ñakko tum rewɓe wondi sikkuɗa mais c'est en réalité hein? Non d'accord wona c'est pas en réalité c'est en réalité ko ñakko c'est en réalité parce que worɓe kadi mais normalement gorko kadi ka famille mo duwa wonde ka rewɓe yalti worɓe ɓe yalti no wawa ɗon on ko wawete ginnugol rewɓe au fait si rewɓe yalti ni ɓe ñakkinaɓe ɓe inna ɓe jeeyaka maɗum hiɓe waɗi ni ma hiɓe waɗi ni alule wona on tigi koko yi konko duwa ko ɗum ɗon duwa wolude normalement kono innugol oɗo jeeyaka par ce que mo hoɗi kanko tum bien sûr mo hoɗi kanko tum mais min gollay min gollay woni min yoɓa cuuɗi amen ɗi ka ɗen golle ko min woni wadde ɗon ko lakkere amen laaɓunde pos alule kadi mawɓe amen ɓen kadi golle façon hon ɗum golle no ɗuɗi façon on dit pas en gollayi mais yoɓa écoute okay. Parce que ande Oumou moi j'avais plus de 20 ans lanka boîte de nuit min miɗo andi ka wonmi wowlude kon
la mari ressource kadi wonɗo ko ɗuti min ma a réalité par ce que no woodi woɓɓe e mo on hay si ɓe gollay golle maɓɓe ɗe mérita ɓe golluɗen golle ɓe ƴetta ɓe luwa appartement je dis la vérité par ce que hande écoute hande a yaw yetta appartement mo 250 000 300 000 paƴanno ɗo ko agent d'immobilier gollata mo andi o looja rewɓe meeɗa 90% ɓe o loojata ɓen kanko walla aroɓe wiya ko ɗum faala ko suudu faala si ɓe looji ko business ɓe loojinirta comment on dit business ko ɓe ara ɓe luwa appartement on ɓe wona ka cuuɗi ɓe yaha ɓe ɗaɓɓoya worɓe ka boîte de nuit ɓe adda ka appartement maɓɓe ɓe waɗa ko ɓe watta kon on to yiya accaɓe ɗon parce que ɓen noon ko mecce maɓɓe non alors mais pourquoi a ɓiɗɗo julɗo tawata ko pelleret a wuri a maaye hiɗa andi sa waɗi ɗum ɗon parce hiɗa andi ko pelleti ko tewma wonɗa e ñaamitade et puis tu prends ça tu jonna mawɓe ma ɓen kadi ɓe ñamara ɓen ɓe anda e ko hoore honɗum wonɗa ɓe jolle ɓen mbuɗi yetɗami en réalité ko golle noon ɓen ɗon ko kamɓe noon ɓen ɗon no ton pour le fou tawi kendare wote luɓɓina e maayo ɗum ɗo wayade ndiyangoy dj bella ɓen ɗon no ton andi fiyondu min nani ɓen ɗon no ton ɓen ɗon ko métier maɓɓe noon pourquoi waɗɗo métier mo ɗum ɗon ma je dis pas ɓen ɗon de ko noon pourquoi waɗɗo métier maɓɓe ɗum ɗon men men ala soit habbo soit no gasa ɓen ɗon premièrement taw hara ɓe ala soutenance ka famille ji maɓɓe no wawa argol on tigi yalta hara famille on haajaka ɗum ɗon kadi no wawa argol woɓɓe ɓen hara mawɓe maɓɓe ɓen feƴƴini hara ka nder ka famille ton goto sutenaɓe ɓe yalta ɓe yaafew si ɓe yeehi déjà taw hara ɓe janga ala no ɓe ɗaɓɓira golle gono ton ɓen ɗon hino ton mais sa yi kadi ɓen ɗo rewɓe kadi ɓe wadde sifa ɗum ɗon ko onon kadi ɓe worɓe kadi woni puusude ɓe rewɓe ɓe waɗa sifa ɗin piiji fi honɗum ɓe piwsirta ɓe waɗa normalement fi honɗum ɓe puusata ɓe waɗa par ce que sa yii goɗɗo ɓe yiyay debbo ɓe daro ɓe suyna on tigi hay ko ɓe jogitaki pourquoi jaɓɗa ɗum ɗo bon no waɗa fi honɗum par ce que si tawi hara par exemple min hara lam mari besoin tel an gorkon a wonowo babirawan ma a wonowo kotirawan ari a dariki a innilan ko be waɗa ɗum ɗo simi jonnama ɗum ɗo en fait chantage quoi ɓe waɗana rewɓen chantage sina ɗum ɓe maltraita kadi rewɓen gonga no wele on se dit la vérité metti vero ngagoy ɗum ɗo men hula yo goɗɗo ɓe wi tagaɗo ta jaɓɓu hay go digniteyagal magal quel que soit alpha normalement kono na hande sa non jon noon habbolan on se dit adde yewta woni hande wota ndaaru fiyan ummuɗa faalade ka télévision ɗo gollugol directeur an on wiyala ummu sa ara e gollugol ɗo ko mami utilisement a alata respect makko aduna par exemple on est yodi ko exemple on est yodi directeur yafo ɗo sabu ha yike ɓawɗo ɗo mi wata ƴettede exemple par ce que ko ɗum no woodi yana beaucoup c'est ça legi andi ko ɗum ɗon simminnuma worɓe ɓen ala ɓaawo jonnom écoute wiyetoma joni habbolam wiyetoma écoute mi wiyetoma ummu tawi worɓen ala no yeeso hande ummu min si mi wi'imi ɗo faala hunde ma a wiisi ko ɗum ɗon wallirta mi sali ummu mi forçatama ouais ɗon no pardon jamais DJ Bella ay ko surtout ene million guinéɓe ɓen ɗo par ce que ko enen mi waten yewtude la plupart ko ɓuuri kon worɓe ɓe ko santage watton men mais pourquoi somi waɗi on santage jamo par ce que fiyon woɓɓe gono jaɓa ɓe ala suwa har ɓe faala hunde men ɓe ala suwa mais pourquoi ala suwa yata golla ɗaɓɓa ko fobera bindani golla acca ƴetta no woodi kadi ɓen noon kadi par ce que koɗewadde ay au sujet madduɗen ɗo au fait ko sujet yajuro ni a faami mais au sujet ɗo na buy kadi watta famde au sujet ɗo au fait
ko be naata nder e studio andi ɓe rewɓe kadi no tong aɗa andi ko ɓe inata rewɓe kon fof won debbo goto no wawi bonnande rewɓe fof kono ko fenande andi fi honnu wonɓe hande rewɓe gono ko millier ɗo ko wallahi billahi ko femme battante ɓe andanda hoorema kala ko ɓe yehi ko a yiyayɓe mais walla ala gorko innuɗo wa uddita hunduko mum ko fena inna mi yoɓani oɗo suudu la wayda ko ɗum ɗo fami andi mais acce innugo ko onnon patron ɓe amen ɓen seki son ƴettima waɗame santage sufi ko yo yi boɓi amen ɗin e enɗi amen ɗin waɗome santage inno ko foy ko menen men mi waɗa ɗum ɗo rewe hoore an so se lan andi Allah mi ɗaɓɓiɗo golle ha mi ronki mais ko santage ko non woni arde ko ɗo de ha mi mais pourquoi a jaɓali ka mi jaɓali mais pourquoi no heddi ɓe jaɓay c'est pour cela que je dis mi jaɓali parce que ɓenɗo ko ɗum mi écoute asi dignité ma on sa jaɓali mo yeeyugol ko walla asi may goto soɗantalam mais hande asi aɗa reki ko gonga ma vraiment hiɗa laaɓa hiɗa foti e asi média ceci cela comme ça min beela si men ki aji média je fais komi faala kon oɗa hen ɗo mbaɗa ko faala kon janggo a heɓata ko falɗa kon ko minen heeɓi komin faala kon eseɗa famde mais hande si goɗɗo ari e ma o wi'ima ko ay mi faala waldema ɗum ɗo kono ko ɗum ɗo mi faala yawaɗnam wiyamo ta c'est à dire ɗa osia yennugol mo wiyamo ta fillito min ko addinmi ema ko ya wallan fi Allah walla lan hara ko c'est à dire na ɗo sifa mi ƴettu ɓandandu mi connama mais so a daari a tawi ɓayiɗa faala hunde nden donc ɗa fodde hunde nden je fais parce que wowlata bon ça passe en tout cas ray c'est pas ça passe non passe ta parce que fion ɓen rewɓe no ton ko ɓenno ko ɓen no wonde wonde fimum ɓenno kadi la plupart ko naatata ɓe ɗum ɗon soit hara ɓe ara ga ɓe ala ko ɓe hoɗa andi noon Dakar kadi sa ari ɗo a ala ko hoɗa a ala connaissance wallowoma heɓa golle wallahi a rewe piiji ɗin oɗo honno mimi jaɓal ɗum mi jaɓal ɗum ɗon buyno arde ɗo hara ɓe ala kaɓe hoɗa ɓe ɗaɓɓa kadi kaɓe wona ɓe yaha ɓe ɗaɓɓa golle waɗa ɓe bako ɓe yaha ɓe ɗaɓɓa golle hara ko golle normaluɗe andi déplace ga ko a wi golle yaade Dakar mi yeeya hoore a ça fait deux parce que écoute parce que yaɗo Jean ko hanana hoorema si ɓe ari ɗo kamɓe tun si Allahu lan ɗon jaaɓi bon ça va quoi noɓe gerta ɓe heɓa mbuɗɗi woɓe gerta ɓe mbuɗɗi alors que c'est pas ça hande ko ɗum bonni en inde écoute mi yetama mawɓe go wonnan ɗo ɓenni beela minina ɓenni miɗo falayade ka télévision ma yewte minni ɓe awa ɓenni ari menen ɓaawa ɗo pullo Fuuta humata dewgal ɗo pullo Fuuta julnayno julɗe ɗen ko pullo Fuuta innayno boobo ɗo hara olo fuujo ɓen no tawa kamɓe on ta ɓaawo wo ko menen janni ɗo imam ratib grande mosquée o menen janni mo Qur'an par exemple enen hiɗen añi piiji tati kono hiɗen waɗay ko ɓuri harmude kon en wiyay e wondata e debbo jomben mo ka kono noon debbo jombaɗo no kelade gorko jombuɗo kay no kelade no ɗum ɗon ko noon ko jugé no na jugé ɗo ko fof ne no e yewte woni gorko jombuɗo kay no kelade debbo jombuɗo hara ɓe kelade worɓe jombuɓe ɓe kadi hara ɓe kelade ɓe acce ɓengu maɓɓe hano waali ka suudu ɓe yalta ɓe yaa ɓe kelo attende andi si gonga ari yewten hay sey ko gonga ka wonde yewde kala joli wimi d'accord e wuyi après arto ña si d'accord avec vous mais si mi woli il faut d'accord mi wuyi ko gonga après non vous revenez avec moi, il n'y a pas de problème. Ko débat on dé. Mais est-ce que as fija haka fija tako immo da joni hakkita ka fiji dan wi a jombi yetta debbo kadi fijudo ha sikka ko fijudo parce que enen bawɗon fiji buno wodno tawata sa jombi tun hara yaki mais rewɓe joni ko sa jombi ɓe tum ɓendema walla ara kusutongi ɗi gerto hara ɓe heeɓi liberté voilà c'est ça ko noon e wolde ay kadi rewɓe jombaɓe ɓen rewɓe jombaɓe wonɓe kelade ɓen ɗum noon no ɗuuɗi ko milieu men ɗo moƴƴa noon par ce que ɓen ɗon kadi c'est que mi nata ɓe ala heɓde fof ko foye maɓɓe par ce que mi meeɗaka jombede mi anda kono noon la plupart ɓe mi aciɗa andi a sonti mi sonti sukaɓe yalte jomballa kanko e hoore makko no ɓayno ko jomballa ide bela ayi ɗum ɗon kadi rewɓe jombaɓe so ɓe kelade ko yono modiɓe mum ɓen ɓe yii est ce que ɗo waɗande ɓe fof ko ɓe faala merci est ce que ɗo satisfairude ɓe ko suudu ko danki selon ko danki par ce que kadi na innugol mi jombi mi naade woni dewgal
a faami donc hande ɓurɓe ɓe kadi siɓe yalti ɓe waɗi koɓe faala ɗum ɗon kadi sike ko ɓe ala heɓde plaisir maɓɓe on mais non kadi debbo si yehi ha o fiji o hewti o jombama modi mi sikki ko haɗo par ce que ɓe innay ko debbo woni foyer a faami gorko no wawi ɓoylade debbo fewnamo kono debbo si ɓoylike foyer gorko wata fewnude debbo ok asi andi mi si mi nani debbo no inna est ce que gorko waɗanay lam fof mi kirɗete fiyon so a ndaari antu nelaɗo e ɓeygu mum nelaɗo le Allah no yiɗimo suɓimo kadi e sahaba ɓen fof ɓokkimo kono hay kanko ronkuno waɗande ɓeygu makko fof anacira jenti dewgal ngal wona ya kalke ko ya waɗani fof ko ya kalke ko dewgal fi Allah ko ɗum mayrata waɗata 104 dimanche si tawi modi ma ko beru ko ɗum ɗo waɗanima hiɗa mari droit tortagol hoore ma wiya modi an gaynantalan kam mi faala kon fof tortike hoore am pour yo goɗɗo ko gaynowolan jombu kono a ala droit ewgol ka modi ma ɓay modi ma gaynalima ka danki fof immoɗa yaha ɗaɓɓa goɗɗo ko gaynama ki danki arta kadi ka modi ma ça c'est hors de question as ko yewte wonde no ko yewtere wonde mais nder hunde nden ko tawata fof ko tawata koyo Allah okkode ɗen ko wiyete dewgal moƴƴal ko e debbo hibbaɗo ndiyan salliji e debbo hibbaɗo ndiyan salliji ka rewɓe ɓen ka aroɓe ɗo ɓen waɗa nakati waɗa ko duwa ka wadde par ce que pourquoi hande si mi wonde maka boîte de nuit kam mi won toon mi yiyay goɗɗum komi sikkano mi yiyay e rewɓe men ɓen as on se dit la vérité fiyon ɗum ngalɗintama par ce que ɗen million hande sa naati ka boîte de nuit cigarette beere sisa a tawi ko ene woni number 1 non c'est vrai et pourquoi parce que kono organisé to noddita men non walli ɗo consommation non innoye écoute as mais nirva ɗo vox na pour l'ouvre ni organisé nirvana na pour l'ouvre ni organisé c'est-à-dire boîte de nuit ji ɗi wima de boîte de le grand boîte de nuit na guiné ɓe won ton ko boîte de nuit ɗiɗi guiné woni juuɗe ɗo ɗum haare ko rewɓe e sa famille ko non ɗum haare ko ɗum haare ko rewɓe ƴettuɓe appartement hoɗi feere non mais andare ko ɗum ɓe kako worɓe ƴettan non habbo andi kadi habbolam andi kadi e heɓaɗo ka men Fuuta janɗi toon sa ndaari kadi la plupart ɓe rewɓe ɓe wonɗa yiwde ɗon no jooɗi ɗon fof no waɗa sifa ɗin piiji sa landike ɓe a taway wona toon ɓe heɓa na toon ɓe janɗi hara kon to ɓe heɓa ɓe janɗi voilà merci hara ko ailleurs ɓe heɓa ɓe janɗi par exemple ɗe giya woɓɓe hara ɓe heɓa Dakar ɗo ɓe janɗi ɗo ɓe meeɗa yawgol kamen ɓe anda coutume ji hay fus ɓe molta ɗo ko woni kamen ɓe jandi ɓe carte Allah ɓe ramasi wonde est ce que ɗum umu yani ñanduɓe ko flawaɓe no ɓuuri hulɓinade e ñanduɓe ko saare ɓen par ce que ñanduɓe ko saare ɓen c'est pas vrai andi ñanduɓe ko saare ɓe ɓe waɗe flagrant yiya billahi wallahi ummu jamais ɓe suuɗo ko ɓe ɓornoto ko ɓe debbo wonɗo ko flawa no wawi arde ɗo no wawi arde ɗo o ɓorno ha moƴƴa o ƴetta wudere dolokum o yalta o yaha ko yaata toon o ɓortonde o waɗa sexy mo tawta an hi te pourtant an hara ɗaw an heɓa par ce que heɓaɗo ko saare heɓaɗo ko flawa modi ɗum ko goto ene wi'umi ɓay on wowlata ɗo ha miɗon ka wodde komi faala kon fiɗon wimi o ko yewtugo wonɗo woɗɗo ɗo kon kono acce onon kadi innugol fi rewɓe no ƴettani hoore mum feere woni ko bandi rewɓe no ton de ko ɗo sutiɗa asi habbo rewɓe no woodi hara ɓe yahi ɓe yalta ɓe yaha ɓe bonoya ɓe ara ɓe waalo ɓaawo nene ma billahi wallahi weeta bimbi ɓe ƴetta kadi ɗo reedu ɓe ƴiweta bimbi ɓe ƴetta ɗin mbuuɗi ko ɓe yehi ɓe waɗiroy ko ɓe boni kon ɓe ƴetta nene maɓɓe ɓe jonna nene maɓɓe ɓen albarka ɓe duwo arane nene maɓɓe ɓe ala wadde no waddi no waɗa ara kombo waɗi ɗum ɗon no ga no wadde pour ara non pourquoi no waɗi ɗum ɗon andi fiyon hay responsabilité para ɓen ɗo tawa e fii ɗum ɗon par ce que sa neɗɗo kadi nene ɓe ɓennana hoore ma no ɗumanni no moƴƴiri o waɗata sifa ɗin piiji ɗon so yehi hanɗo e Jakarta o watta sifa ɗin piiji ɗon a faami kono nene ɓen hande ɓe accay ɓiɗɗo maɓɓe on
yalta yaha ka yahasi yaha waɗo yako watta kon arta ɓe konkana ɓe bafal ngal ɓe udita bafal ngal ɓe naata ɓe waalo weta bimbi ma jemma ɗo ñang si ɓe addori porewum ɓe ƴetta ɓe jonna bela juley na yoma bobanga barki ɓenna boban on no waɗandelan ko honto on bo est ce que ɗa tifude anda réellement ko honto on boba ma ɗo woni ittude ɗum on ari noon kam mi wol kono ɗum fof ko ono nedira ɓe watta ɗum bien sûr ɗum ɗo mi yeddama ɗum ɗo min yeddalima min naalima ala ka waɗede bien sûr no waɗede mais kadi ko rewɓen kadi ɓe ala ɓen gollude ɓe batata ko ɓen fiyo ɓe golluɓe habbo merci ko ɓen ɗo woni wadde l'argent facile quoi mais mais a duwaka kadi blamugo rewɓen fof parce que fona gotum fona gotum aduwa accepte hunde wotere hande no meɗen ɗuuɗi ɗo menen ɓe annanda hoorema men wonda e mawɓe amen kono wallahi na foyi amen wude wadde parce que nini koye age amen kadi de min woni wallahi si hunde organisama ko gonga men heewi ton min yahe ton min blague min fije kono na ɗum waddata hatta min anda valeur amen ko fi tun ene ko millier ɗo sa ñakkini hunde a ñakkini parce que chaque fois so ɓe hiidema kadi ko ɗum noon addata ha ɓe woola piiji ɗi annanda hoorema woɓɓe ɓen hara hay ɓe anda hay ko hoɗuɗa mais toujours ɓe watta ɓe ittata hunduko mabɓe nuga o jooɗo moni facile hara ha hande ɓe yaalima hara ha hande hay ɓe anda on to hoɗɗa ɗum noon kadi hiɓe bonnude men inde waɗi si tawi à chaque fois hiiɗomen wo meɗen hoɗi feere ɓe nde oɗo koko welatama o woni e wadde jamais ɓurɓe ɓen o hara ɓe mari métier hoore maɓɓe sina commerce jo wo ko golloɓe restaurant sina golloɓe restaurant wo ko anduɓe dow ka hara vraiment ɗum ɗo ko lakkere maɓɓe iwi ton mais yoɓe accunugo chaque fois rewɓe fi hiɓe hoɗi nokku fi hiɓe hoɗi ɓe ƴetti appartement woni hiɓe woni liberté totalement ɓe wadde koɓe faala hande rewɓe ko kamɓe andi vie maɓɓe on mo beyi ko kañum andi vie mum o hono waɗirtamo a faami min noon assiette goto empêche talani viyango mi hoɗi min tulla wadde ko boni mala wadde ko kan dara ha e goto par ce que na mbuuɗi on tigui ñang a faami onon kadi worɓe ɓe wonɓe ɗo ɓe annanda hoorema yaangi merde non pas merde parce que à chaque fois ɓe jikkine inugol rewɓe si ɓe hoɗi kamɓe tun c'est que hara on tigui woni bonɗo ɓuura ɓe hoɗuɓe mawɓe mum ɓe ɓen rewɓe bonɓe ɓuura hoɗuɓe rewɓe mawɓe mum ɓe wallahi billahi bala ɓen koɓe boni ko minen rewɓe hoɗuɓe awa feere ɓe minen min bonaɗo par ce que ko debbo wonɗo ɗo debbo no ɗo hara himo wondi e mawɓe mum ɓen o yaha bimɓe kir 24 heures sur 24 o yaltay o yaha haro ala hay ko ñaama o jogito iPhone 14 Pro Max way menen fop ma yaha men luɓo men tiro photo ara konto way ara konto e bi kadi ara konto e tiɗi o ala gollude konto no wayti mais on do itti non sina on do itti sina mo yalti parce que on tigi hare ala métier hare o ala métier ko ɗum noon ɗiɗi de joni noon minen no wonɓe gollude ɓe menen hoɗani hoore c'est que ko minen yitto erreur amen mais hara ɓe hunde nen maɓɓe nen maɓɓe wiyete bimina yiya nen maɓɓe noyna e hande boban hande min ala ko men defa hande en ala ko defen ñaamen ɓiɗɗo maɓɓe itta 50 000 ma 40 000 nene eno ni joyɓe hay jamais ɓe lando konto ittiɗi mais minen la plupart minen ɓe wonda ne mawɓe amen ɓen wallahi bela à chaque fois so mi yahali ko mawɓe amen ɓen min mi yewte téléphone kono wawɗa ɓurɓe amen kadi suɗta mawɓe mum ɓe jikkuji ɗi noon no seedi par ce que ça dépend ko heɓeɗa ɗon kadi ça dépend kadi nedini ne aɗa ɗi a faami mais acce innugol fi buyno hoɗi nokku gotu ɗum no waɗi o bona ma on tigi no yalti ma on tigi no yalti innon on tigi no boni ma on tigi immo yaha hoɗana hoore mum tuginno o fuɗɗike golle golle goo harale joni pourquoi andi réellement golle ko on tigi joni par exemple ɗo ummu hande jiwo on jiw rewɓe fewdiɓe tawɗa pele ɗon laabayi ɗon foti hande ko duwa ɗon fof ko duwa ɗon ka dewgal ñande ɗum noon ari womi yahe si Allah bo ɗum ta sodan oɗon ɗo fop mo wi no faala o jaatigui yaga joni o wi ko dewgal faala on de jombayo non écoutez haɓɓolami jaabo worɓe ɓen hande kelagol on tigi no ɓurani ɓe wolugol fi mais pourquoi onon noon on jaɓete kelagol mais pourquoi on andi hande ɓenno keleyaga ɓuuri onon ɗon faala dewgal pourquoi on respectata wiyon ko dewgal faala ɗon pourquoi ay ɗon kadi na ɗon kadi ko fiyon ɗum ay ɗon kadi jaaboto goyi wonɗo wo fijay na wonɗo fijata de billahi wonɗo wo fijay wonmo fijata ala wallahi no woɗɓe fijata on ala fijake ko yaltire suttura écoutez si tawi on tigi kelike ma tawi ɗo hiɗi hiɗo wondi ɗo wawi wondude na probléme kan andi ko probléme dey valeur ko probléme dey
si a wonde debbo a yiɗi ma dragi ma yi joni debbo a dragi mo si tawi mo wela ma jaɓay ha ça dépend e valeur ma joni tawi aɗo as sa yiiɗo joni par exemple a yiilan min ila yiɗimi par exemple moƴƴa noon kadi min miɗo yiɗuma asi pourquoi si mi woli ka boni entre men a andi peut-être so yiɗidiri si mi woli ka boni entre men ɗum ɗon lannay hatta inna modi mi yiɗa ka boni entre men par ce que la welanmi ƴaman jombalan fi wota ɗum ɗon iwa si tawi no an momi inni ɗum no a innila a wona prête mariage mi acceptata so ala yiɗi wonde accepta net net kadi mi accepta fi honɗum dewgal déjà taw hande foyer men on ɗo ya allahu lanɗo wal ɓe wonɓe ko foyer maɓɓe ko yombo andi dawle ɗo no laaɓi bella juuli armi haalnama hunde wotere ay foyer dewgal o mariage na forcé hande kadi en garɗan gurnan ɗam wonɗe c'est pour cela que mi innima si goɗɗo no faalama kela yagal a keli kelan si tawi wondema keli kelan mi innima a jomban a innila wona prête mariage mi tawi mi daɗa walanola mi jaɓe net kadi acca merci beaucoup ka Jama TV il est ça fait 30 minutes wonɗen en acca numéro téléphone on Jama on waɗa contribution mum on 78 116 82 38 As Media e Oumou Ternel ko hande ko kamɓe woni ka ɗum As Media noon ko chroniqueur hande mais o tawtallan ko reɓɓe o tawta mais c'est pas grave min arte un jour viendra lundi yonte arowo je vais annoncer lundi arowo ko DJ Song woni ka émission laaɓa e poy lundi yontere arowo ko Paykun Sare woni ka émission laaɓa e poy c'est-à-dire sege ko kumbalowɓe to émission voilà ko sopparema après noon artoyen e piijigo donc aray en salmini jamma fo mi sanda musidɓe am ɓe wonɓe darde ka émission ɓe salminen karama ko Mamadou fewnoɓe darde émission on vrai ɓe jooɗi ɓe daari de salminen kala wonɓe ka page Facebook no darde émission on ɗo noon mi artay taw e mon par ce que ɗon andi ɗo en heeɓi 30 minutes d' émission mais ɗo ko Linda traiteur ɓe gâteau wonɓe Sandaga ko hombo noon hande addani en o ñamete ɗo ko Mr Alpha kanko toon o gollata Mr Alpha noon numéro makko on jonneten en ala jode numéro place maɓɓe on dey ko numéro Alpha on jonnete merci grand Alpha big up Mali fo sownono ma harayno meɗen waɗi sante yallah bo ba haray numéro on ko jeeli 77 845 33 61 77 843 33 61 Linda traiteur de gâteau ɓe andaro mani ak utti ɗum ɗo tan voilà gâteau jeɗen no ni caméraman andi noon kadi a wannaji goy waɗi do yaasi aca ƴetten goɗɗo ka liŋi simi ƴakka gâteau merci beaucoup hara yi gâteau jeɗen ɗe no weeli et puis a pizza no minen ɗo ko ni an ɗo ko pizza to koyni ne mini pizza ok abo ƴakke noto presi yaw boisson allo assalamu aleykum an kadi ako payla allo on jarama ɗay jang allo oui mi toriki on hande kala fala ɗo e yewtu a ɗoytay volume téléma on portuɗa téléma on seeɗa wawen yewde hiɗen ɗo émission on siwa par ce que hande ko kummalaɓe ɗiɗo woni ka émission ɗo ko goto men invité mais asi kañum hande ko contrat min woni tako men min wonal contre ma de contrat wonɗa sincèrement parlé min wonal contre hay donc on ɗum wiɗo taw o gâteau ɗo par ce que ɗo andi Linda o Linda traiteur ɓe gâteau technicien zoom caméra moƴƴa parce que ɗum si casse tuma nde men landi o tuma men agasa no welami abo mi yara boisson ɗum kono dawruɗa non no weli moƴƴa bela juuli kono dawruɗa pizza on no weli fu kasa oyo cameraman ñamo ko ala ɗo ya pas de piment laɓay poy ɓeɗani boisson anno garangal faarey ɗo non voilà kala faalaɗo kadi wadde sifa ɗum ɗo goto heddin ɗum ɗo par ce que ɗum ɗo ko direct ɗo joni ɗo ñamede mettiken ɗo joni ko ɗo men non minen o émission ko VIP o invité to kano weelaɗo ko weelaɗo mi addi a ñamuno an mi ami ɓirti booli o caméraman c'est bon woniri noon tum c'est terminé ñamugol ngol yoni atta 78 116 82 38 allo
Allô? Allô, oui. Gara, on porte tellement on sait, s'il vous plaît. Porte tellement on sait là. Allô? Allô, oui. On porte tellement on sait là, comment on a un bruit trop grand. Merci. Il faut que porte tellement on sait là. Si tu as dit no du bruit quand on dit porte tellement on sait là. Voilà. Alors, Mr. Alpha, remercie Moja. Kanko e ɓeygu makko e collaborateur maɓɓe on salminen le président Thiamala Bari Bantiŋe kamɓe kaɓe darde émission o salmi encore Paygou Sare aussi no darde émission o hannde fof Paygou Sare mi salmintama noon angon noon mi salmintama salminen Amadou Badiane nouvelle génération kan kadi ɗo gandi mo jogui rendez-vous le 29 en artay ɗum noon kadi so Allah jaaɓi aka ƴetten goɗɗo ka ligne allo allo fi Allah si tawi wonnema hiɗo natude haray on fala e famude moƴƴa partage o temma men addi ɗo ɗuyte volume télé mo on ɗo yo noddude men sina ɗum hare no nottitade nder ga e wata famude ma woɗɗito ɗon kadi bruit ji ɗin par ce que so woni takko himɓe ɓen hara ɓe wolude on wawata famodirde yamen ga sina ɗum temon do koko wuli no weeli ƴettuɗo won kadi laaɓay dow poste hande no laaɓay par ce que min jaɓata toñede atɓe ɓe suti wonɓe ɓe wadde ɓe wolata ɓe accuse de fop ɗum ɗon le jaɓata ka émission ɗo aca merci 78 107 82 38 jama o senda e joni assalamu aleykum s'il te plaît ɗeseɗa wawi lampulo kande o numéro ɗo par ce que mo soñƴuɗen trop allez 78 116 82 38 min wi on siɗon faala e yewtu so noddi min potte télé mon on seeɗa sina ɗum menen ko télé mon on min nanta kadi min nana kadi ko min woni wolde kon ka télé mon voilà par ce que ɗon andi ko en na yette soɓe tawi noon ko yette soɓe min nodde min anda o wa yette soɓe nde tawaka ɗo ɓay tantiyan hajje Ousmane mo ɗo donc on ɗon tawaka asi hande vraiment ko nde yewde ko c'est très important yewtugo jama par ce que sensibilisugol yewta ɓe no woni ɗen noon c'est yewti ka deuxième partie allo allo oui allo allo oui allo Didier on jarama ɗo e jam yettudalla sono weeli alhamdulillah ɗo noddame hoto ɗon make honno o mbaɗa noddan ɗo depuis Grand Yoff Arafat Grand Yoff Arafat allo allo oui la jenti no miɗo jentima joni ko ammi jenti depuis Grand Yoff Arafat way hankkadi konno wiiɗa e temmo mi hadde o émission mo no laba nam eyyi mbiɗa daramo ɗo mi weltini on ɗon mi salmina ɗomo beyndimo yettore mi kalanɗo mi suivre fendo sayi ɗo eyyi ko ɗum woni contribution ma o fi on débat madduno noon o minen ɗum ɗon no jakino mi wona parti bandiraɓe men ɗo moƴƴa wano wono parti bandiraɓe amen ɓen ɗon no jakini men feere par ce que anana e haalaji goo no wole toon aray kono bandiraɓe amen meeɗa wolede haalaji goono toon kono ɓay men ala feere taw haray ala komin wawi donc haray kamɓe bandiraɓe amen ɓe wata men sowbude parti ji goono toon en tout cas kamɓe dowa accude waɗugol piiji goo wallahi kamɓe dowa kalmande piiji goono toon d' accord haray la weltanon ɗon fof merci beaucoup voilà c'est ça kala fala ɗo e yewtu a waɗaynoɗo waɗi noon poɗɗa télé ma on par ce que a wata darde men sikka kadi a yalta e nder toon c'est impossible haray anko voilà haray on nani oɗo ko wi ko onon sen sonnaɓen duwa wattande yila acca piiji goo haray wiritali en ƴette goɗɗo ka ligne allo 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 assalamu aleykum waleykum salam kono min alamo e nande hay so weela no wowle moƴƴa sa tawi ko ɗum ɗo lanni woni ɗo ko ko beñoje ɗon ɗon min weltori ko minen kam min falno heɗude beñaje ɗon heɓata ɗum ɗon ɓaynami fenu ɗon on min siko fi ɗum ɗon non ɗo wawi arriére bandiraɓe men noon nani ɓe wakkili ñamugol beñon ɓayɗo inni yo caméraman noon yo maskuɓe non ɓeɗo de ko noon woni ko ɗum waɗi lanni lutta ko weelaɓe ari hannde ko émission on kadi débat on ɗon no yarde no hanniri par ce que si woniri ni no wawi ɓeydude yimɓe hewɓe haqqille mum ɗum uddito ɗum ɗon on no weltino ɓerde wonande famowo kona yewtede
way wonde e côté an joni o andi gara gonmi falal no andi ko mi falal andade on par ce que hande o yi société on no woniri hande ne guine den duudi ko den duudi ko den bonnude en yeeɗo yayɗo tawi bandiraɓe men ɓen kala ko waɗete ko piiji bonɗi fayda ka woni ko enen ɓuuri heewde kono ɗum marno ko sensibilisation ɓe rewɓe surtout mare par ce que gorko min miɗo wawi kondande gorko no ko seeɗa par ce que gorko aye woɓɓe 104 dimanche haray si tawi kaliere maɓɓe on no wawi juutde par rapport e rewɓe ɓen par ce que debbo ko heeɓi namden ko heeɓi 40 ans waɗa déjà lan taw toon noon nani nani ko waddiron ɗon toon wona rewɓe ko ɓe wiyata toon haray gorko on o timminanaɓe piiji ɗi fof minɗa wawi yiwde seɗen côté yangon haray koye maɓɓe woni par ce que fewde hande marchandise o kanko yeyata hoore makko kadi valeur makko on kadi ko kanko janatamo kadi ko kanko kadi wakkilanto kadi fi hoore makko min noon nomi faamiri mani côté yangon joni sonnaɓe ɗuuɗuɓe ɓen no jiɗi dewgal mais tawata ko woni toon ɓe jombama valeur dewgal ngal tigi tigi on ɓen anda par ce que comportement ji goo ɗiɓe wondata ene avant ɓe jombede si ɓe jombama sikka wona tan ɓe andunoɗa way wallahi aussi tu as raison aray noon ɗum ɗon noon dewgal o comportement ɗo ha yaha on di so jombama tawata ko change ɗum ɗon wadda goɗɗum goo kadi tawi gottoon mo o yiironomo avant o jombudema si o jombino tawi na ɗum o yiiratama est ce que ɗum ɗon kadi o wawa heɓde gotton ko sikkuno heɗay ko non jamais ɗon kadi ara gorko no mari faute o wata heɗude par ce que na ko yirnomo kon tawi o tawrimo jugol ngol e tawrugol ngol wona gotum jugol ngol ko avant wona kama kama ko tawratamo kon tawi na ko yirnoɗamo avant a addudema hay wonani mo ko ɗum wawa changude ko ɗiɗo d' accord hay min mbiɗa andi fewno ɗo rewɓe ni hari law kala joom hari law kala debbo jombaɗo ara ne woodi ko habbora ha kono joni en yii ɗum ala fayda kala debbo jombaɗo aray gonga wolof e moylol donc aray ko habbora kon aɗanan ɓe fetnana allah fitoni go ko ɓe salminiɓe ɗon ɓe ɗiɗo fof e wonɓe heɗitade ɓen kadi hay la nodda ɗo e watan sike asian min salmini jama heeɗi systéme kadi fof wonɓe heɗitade ɓe ɗaali feere heɗitagol e wonɓe tantude noddugol tawi feere men heɓaki witi nan ko durgol en minen ala mi weltani koye moƴƴo lan encouragé ɗo kadi men félicitation on jarama moƴƴo merci beaucoup Hamidou Kay darde émission en salminimo Hamidou mi alama e tontade ok merci aray on nani ko wiɗo ɓe nani ko tawtalimo few ko woni ko rewɓe ɓen pourquoi ba c'est normal ko debbo boni wo ko gorko boni debbo aca ƴette goɗɗo ka ligne allo on jarama ɗo jang allo oui no marsude garanga ɗoyte télé ma on seeɗa walla poɗɗa télé on seeɗa non ko mi woni ma lama e nande mi a potto télé on seeɗa voilà kon nu ɗay jang hiɗa nodda men hontoɗa make honno hiɗa nodda men hontoɗa make honno min ko Mbour wonnama e noddude merci voilà kon woni ko intervention ma wan kadi ka émission ɗo acca min ni Mbour miɗo andi si émission huɓɓi aray si émission huɓɓi Mbour aray ɓe voilà mi salmini on foof kono noon nayo mbaɗo télé on kono mi wori noon en jetta télé on kono wolde ko gacca ƴette goɗɗo ka ligne allo on jarama ɗon e jang yettala hiɗon maake honɗo noddan min honto na Tilen Karang wow Gambia people yeah man how are you fine Karang wonɗa ko Sénégal nanga def alhamdulillah merci beaucoup ɗo ko honno maketeɗa Ismaila ça va alhamdulillah ɗon e jam to Ismaila meɗen heeɗi man kadi intervention ma on ka émission ɗo awa ɓe ɗon ndiɗo innaɓe goɗɗo maɓɓe mo tiggaka warani lam falamo tiggude ɓeɗo fof tiggaka awa jonne lan goto o way ko ɓe ɗiɗo kadi sa tiggiɗay
non ko goto ɗum mi ha joni taw andi amin ko welata mi wolna gonga sala ɗon komin okkitirta ko ɗiɗo noon mi à la fois aw waɗi jon ɗaɓɓuɗimmojo ma wona jomberde ñande wotere mo kala mo jetta waɗen goto rek combo maɓɓe fallaɗo o waɗɗo daneji ɗi nden mi faala waɗɗo boɗɗeji ɗin noon ko ɗo min ko waɗɗo rassaji ɗi simi hokkay oɗo hokkama hay pari awa déjà perdi miɗo heeɗima kono ɗum an kadi adduɗa ka contribution ka émission ɗo waɗɓe sonnaɓe men wonɓe wadde ko waɗi o ko sonnaɓe ɓen ɗo ko kamɓe woni wadde piiɗi ɗi par ce que hande mo haaldi eno fijindari a innimo ko dewgal falɗa ala ko feƴƴira très bien ko goo haalden dewgal ngal ɗiɗi mo kala jokka sa e goɗɗo go ka ɗum nde miɗe tangi ni ko fuɗɗi ɓen woni e photo d' accord ɓe gambigoy ni ok haɗa mi wede konto ko maali woni kam en exactement ɗoen siɗen non min miɗo andi 40 ɗo fof ko maali woni ɗon mbiɗo andi d' accord ala mi weltanike o nani ok merci beaucoup merci beaucoup voilà mbaɗon ko pas d' accord acce innugol kala ko woni ko minen rewɓe woni mari probléme par ce que onon kadi son arali innuɗon me ko kelleyagal farira ɗon min wonni ko dewgal men jaɓe par ce que ala mo yiɗaka jombede so tawi noon on kelike men si tawi miɗe yiiɗi men jaɓay net par ce que ko kelleyagal ana ɓurani on dewgal ngal ha fiyowno ko kele ono fiwonnu noon onon ko woni wo probléme par ce que onon kadi o jamais ɗo lando men dewgal aasi ko landorto ɗon men la falama kono yo woni ene aasi si goɗɗo jombi han gayni yeehi kelikem halte lanɗamo simo jombi so innima si tawi no la yiiɗi aasi andi kono woni bonde so kono woni bonde mais bonnade kono woni bonnude mais bonnade jidira welde aasi onon on bonnay woni par ce que on bondar ɗon c'est pour cela que hande si ça ko onon écoute ala ƴette goɗɗo kaliñi allo on jarama ɗon e jang allo alhamdulillah ɗa noddama hoɗo ɗay make honno komin alaji original alaji original lay original kanko tigi ari mo ni tigi alaji original no woodi alaji pakkude ala way lay original koɗo nala toñi ɗon e jam alhamdulillah angineteɓe laaɓe fof dama porte plainte ay kanko toon original heddi ɓen kere ko pakkude lay way contribution ma mi habbi an kadi ka ɓe sonnaɓe ɓe an ɗawrema ɓe sali jeeyede non min ko kaɓɓe mi haɓɓi ɗo lay kala koye bunkere gara yo fo wonɗa bunker par ce que réseau ma no yaara ɗenga ka kon no wiiɗa mi nanali moƴƴa ko joni mi lañimi ni soɗoɗo kaɓɓe ɗiɗi goro fi waɗi golon no fi humugol gol derma miñe ɓen ɗumɗi ɗon no ɓeɗo fof humanama ɗum noon e famude daaro ɗum an ko hanki dennuɗa aɗa faala kadi innugol goɗɗo an ante sigude men andama kere denno ɓo taw no woodi ko mankine o nini mo hatto jini e goɗɗo go kere ɓay nini mbeɗen ɓeyni nini mo no ɓeyni ay non ɗon ka fo lay min alama région lay coupe noddita nani coupe noddita voilà par ce que coupe noddita région ma o allez 78 116 82 38 wonɓe darde ka page Facebook ɓe fof garta e mum Ousay merci beaucoup kankadi mo darde depuis Thiaroye marché Waranka voilà Ousay kankadi mo darde émission mum kala ka nanɗa ɗo ka yaafa aja 78 116 82 38 salminen winda Diabo e Aissatou ɓeygu maɓɓe e madame Bari salminama salmine kadi madame Bari Safiatou Camara ɗum ko ɓeygu karammo ko ɓeygu
président Chamala Bari Bantignen salminen kadi Maymuna ɗon andi Maymuna ko ɓeygu Amadou Badiane ça c'est Mounas o kankadi mo salmina moƴƴa ƴetten goɗɗo ka ligne arte rewɓe ɓen ɓe sali jeeyede chaque en no waɗi ko faala Sénégal joni deɓeni quoi après en arta no woodi sar meɗen taw ton ko réellement ko mon wodi ko min miɗo andi allo passelan hodde mum allo allo oui on jarama ɗon e jang jantum ala toon alhamdulillah ko ɗum fewndi ko jantum kay hiɗon maake hono ɗo noddame on to miɗo maake Samba Donkin Diallo depuis Mbour Samba Donkin eyyi ɗon e jang Diallo jantumme woni Samba Donkin hiɗon dade télé o Mbour en tout cas meɗe weltani on kon ɗum wiiɗa o jugé mo adduɗen ɗo min ko wi yaray ko rewɓe en jogui erreur on d'accord par ce que feƴƴakore wi ko nane si a ari a haalami goɗɗo miɗo faalama si o landikema siko fii dewgal a wi mo na fii dewgal a wi ko fii jaati jeyagal si tawi woni kanko mo wawi innudema tigui tigui si tawi ko affaire ƴettere heray no wawi wonde si tawi noon ko affaire kelƴagal ɗum ɗo mi ƴettani par ce que hande ko kamɓe jogiti laawol ngol mais oɗo wi o kanko so tawi ha joni tawi gorko no welamo hatta o jaɓa keleyagal ngal si tawi o wi nani lan ko dewgata ko keleyagal kadi o wol par ce que komi woli kono nani ɗon ɗoy ɗon mi jaɓali ɗon nani wallahi fiyo no a jaɓali ɗon par ce que duwaka donc onon jogiti fof nani onon jogiti fof sa hande somi ari min miɗo faalama yen wondu si tawi woni a neɗɗinanilan mi susata si a nanguilan ka kolduɗo ka wi hande sertata ɗo sina yimɓe faabiɗe si en serti ɗon kala yiiɗo hakkude men ɗum ɗo wattata ɗum ɗo comme woni jooma suudu ko debbo non comme woni jooma suudu ko debbo on jooma suudu comme woni jooma galle ko gorko ka ani ɗum ɗo fo woni gorko woni debbo ani ɗo fof no mari ererawa siko ɗon on ɗon on fayda tigi tigi ni on ka ɗon ha ɓiɗɗama ko worɓe jogi ere ɗon on ngalala na fiyala komi gorko par ce que fiyonu ka gorko eyi voilà donc ono jamais innomme aron innomme hiɗo faala men dewgo ko addorto hila falama kelade o way jombaɓe fof ko dewgal o way lan andi nami jiwo je sais ko mone haalde ko mone hawrodirde ko ɗon ɗo tigi tigi ɗon mene mi innayi ko rewɓe jogiti erreur on nani par ce que ko boni wo ko wofonde si fusi inete ko debbo ɗum ɗo mene ñakkini gila aduna dawi hay siko mi debbo noon kadi mi inneno ko rewɓe jogi erreur par ce que ko gonga wi haala ka no laayi poyi ok merci beaucoup mi weddani ɓe Mbour ɓen fof nani ok on jarama voilà 78 watto 116 82 38 yewten en tout cas erreur on koye worɓe woni no erreur on koye rewɓe woni no en anda on bo min en tant que mi gorko ilan andi si mi yahani debbo go gonga rewɓe goo ko min yahata wiya miɗo faala kono si ɓe wilan ko dewgal ɓe faala mi replié hara mi waɗa pré jombo goo min mi replié kono noon so tawi woni ɗum ɗo noon amarta wota yeggude tiikuliji no tiikuli go partout ɗi ronkatali ɗon ko partout acca ƴetten goɗɗo ga ligne 78 116 82 allo 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 assalamu aleykum waleykum salam on jarama to eɗon e jan no marsude acca kikiɗo alhamdulillah ko ɗa noddame on ɗamake on no oɗo déjà o heɓulaki par ce que a wonɗo région wadde lay original ɗa wawi nottude goy meɗen heɗitima par ce que a waɗali contribution ma fusi men yaali donc ɓaynini no ɓeyɗa ko suudu inata e puis noon Allah wallima sa ko jangol ɓeyna ko nguledi ɓeyna na jangol pas de problème acca ƴetten goɗɗo kadi ka ade debbo walla gorko allo oui salamu aleykum waleykum salam Didier Bella ça c'est monsieur Alpha akasa aɗoy ko joni meɗen ayi habbola nani mi yettama no wayno ça c'est cornambef c'est mon ami ça fait longtemps ɗum ɗo mi ala ƴakkude ɗum ayno wayi accugo meno a jumi numéro an wonde mi anda ko gatta ɓe ɓeɗa kono a jumi numéro an o 845 33 61 non 33 61 wasmo ɗum mi jumali de
Ah bon? 77 845 33 61. Merci beaucoup, merci. Yo do invité ma ben ko na émission wallahi bi tar ma yo to andiri ko wari de kan ana bi amin ya arka golla na jabali. Mi yetti numéro ma. Min ya golla na jabali ta. Cameraman technicien wonere. Won don to amen gayna. No ko re. Birte men heddi. Andi do. Wo no ko wuri meden yakkude beñaw. Mo habbi do caméra ka régime to wara tawe do o yalto. Yeto wuri ro dina kon hari téléphone ro ciela doginde quoi. Hayti ro ciali go o nyama do taw. Accu goyi no ko goto ko gollida vraiment pension no yaade lawol ka wallahi andi kono waɗi rewɓe men ɓen ɓe jaɓata ɓe ala jaɓɓude joni jeeyede à 100%. kala maɓɓe ne wadde ka faala eji ɗin fof joni en faala andude on ɗum an kadi wowluɗa e ɗum ɗon en tant que ko on ɗum wolumen mum andi hande aɗa weeti hande hande sa ndaari kadi noko enen kadi worɓe ɓen noka me en a yeeɗo kadi gorko hande jombuɗo tawa o hunnanaɓe makko ko addirimo kon ɗo yiyata debbo no yoɓa luwas walla dépense debbo gorko yalti arti o mini woɓɓe wawi waala ko wari gollude ton yoɓata dépense a jombi debbo addi maron kadi mbo dépense makko est ce que on so yalti yo bonnoyi hata kombo waɗi no ara no gaca wangal muñagol makko o way mi jaɓela mi jaɓali noka rewɓe noka worɓe noka rewɓe noka worɓe wo rewɓe gorko no jomba si debbo no boni gorko kadi no boni moƴƴa ka merci ene numéro weefu ma ko jël weefon weefu ma waɗanam mo commentaire ji ga mi ɓandeɗo 500 parce que bije bela min mi walla azim na sama kala koy billahi ko gonga ma parce que andi déjà ta valeur debbo andi valeur min do andi do andi rewɓe hande sa hande debbo hande heɓa do yeede kam bedda kamɓe yibade he luwasi walde dépense worɓe walla dépense merci beaucoup ay hande gorko hande sa waɗan ko kele makko ɗum waɗan ko ɓeyki makko ka si tawi wonde ma gorko moodi si a yiɗi debbo allo e moodi o yehi kono oɗo numéro weefu ma waɗanam mo ley après naɓata 500 ko weefu ma par ce que allez merci beaucoup grand alpha depuis Koloban kanko ko traiteur gâteau ko waddani en ɗum ɗo ka linda traiteur donc numéro téléphone makko on 77 845 33 61 kala faalaɗo gâteau on woni anniversaire waɗi tout woni mariage kala ko commande merci beaucoup aca allo 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 ok merci beaucoup aray en falano jama il faut que limiter maintenant appel ji ɗi seeɗa parce que il est déjà 23h moins 2 minutes ça nous reste pas beaucoup bon parce que woɓɓe wi oɗo ko wi wande e sonnajo jomba mo adda tawata ko sonnajo yata golloya arta yoɓana modi mum luwasi ittana hoore mum dépense donc kanko ko on jugé ɗon o ari kono na o jugé ɗon ƴettuɗen mais non mais ko rewɓe ɓen o kanko ko rewɓe ɓen o défandi wondema e rewɓe ɓen rewɓe goo c'est à dire worɓe goo no jomba ɓe hara hunnantaɓe comme no wiɗa nane noon hara hunnantaɓe hara kamɓe ita dépense watta tout ça o ɗum si rewɓe no ya bonoya arta sadi solon no wodi no voilà mais eccen noon no duwa bon non si tawi koko dina men kan enen duwaka kono noon si tawi ko lakkere ma an debbo on hara vraiment aɗa gollude hara ɗa mari métier ma ɗum noon koko haalino par ce que ko lakkere ma a mari métier ma déjà liɓugol dépense ko suudu si tawi wondema moodi ma o fewnonaki ɗum noon mi sikki ɗum noon na probléme noon par ce que fi honno ko wallidiral inna ɓe suɓidiri ɓe daaro ɓe yiɗidiri ɓe suɓidiri ɓe jommidiri mi sikki ke kadi dewgal maɓɓe ngal hin kono wono ɓenno la plupart sa yi debbo walli gorko andu ɓe suɓidiri mo mari par ce que enen kadi rewɓe se yiiɗi eɗe bañi si tawi en forçaka par ce que ɗo ko wi ɗo ko peut être o yii mais no woodi rewɓe ɓe annda hoorema vraiment sa ɓe golli ɓe addi ɓe liɓi dépense ko suudu ko sutura ñana noon ko ɓen no wiyette debbo e nder suudu haddiɓe wudere ɓe tigi
sonnaɓe par ce que ɓen ɗo kadi andi sonnajo no woodi suddiɗo no woodi sonnajo no woodi e sonninkiniɗo no woodi voilà donc ɓen ɗon kadi vraiment min weltanikeɓe par ce que ɓe woodi ɗo maɓɓe mais fi maɓɓe yiyatako par ce que fi honnum worɓe ɓe no woni contre men kadi gorko ala jikke ko tanke hiɗa innude ar ko enen ñande accutuɗa wo ko wallahi ko gorejo ma ñang ɓe yaata ɓe place ha moƴƴa mais est ce que hande mi inni rewɓe fi ferma hiɗen ñakkini hande goto força goto e o wadduna déjà hiɗen andi ko worɓe ɓe woni wadde ko ɗum ɗo wowlaka ɗum no ko à part koko enen wonɗe wadde ko wona yeede woto goto noon innu changere saabu ɗum ha par ce que toujours golloɓe ɓen ha joni heɓa mbuuɗi maɓɓe ɓen nono ton mais noon rewɓe vraiment ɓe annanda hoore maɓɓe ɓen ɗon kadi hara ɓe heɓude hunde nden facilement ɓen ɗon kadi yo Allah hibbu ndiyan salligue maɓɓe ɓe wawi retirade par ce que no na fof woni wadde ko moƴƴi kadi mais na fof woni wadde ko boni a faami mais yoɓe accu innugol mi haalite ɗum no fi debbo no hoɗi kañum tum enne ko bandi na bandi ɓuura o innude o ko bandi bandi ɓuura innude o ko bandi bandi ɓuura innude o ko bandi par ce que déjà an honno andirɗan ko bandi c'est parce que ka chef jo so innima ka bandi andu ko chef mo jogiti passeport makko himo jooɗi sina ɗum bandi sina ɗum tagaɗo wa tagde o ko bandi ha d'accord aca merci beaucoup ara émission men on woɗɗike dernier an kadi ko ɗum mbaɗɗa ko yewta ɗon e par rapport ɗum ɗo kulotiren émission ngo ha ñalande wonde min ko mi wawata wolango rewɓen koye ɓe immoɓe golla voilà golle to sokum ala golle ko ɓuri ko fanɗi wo ko fanɗi siko lakkere ma laaɓunde poste wonɗa heɓande hoore ma ala ko ɓuri ɗum ɗon goto yawotako ma gorko no wawma yawade famille ma o yawma nene ma yawma ɓe fop hawkama mais golle ma ɗen hawkatama ala ko ɓuri golle golle noon kadi wota goto kadi hersir golle ko woni ko wadde haysi ko yawgol fompana goɗɗo suudu heɓa 20 000 francs CFA ɗin 20 000 ji ɗon ko barki ɗin 20 000 ji ɗon ɗum ɗon tun taw est ce que hande mo chevonate 100 000 200 000 mo nebban pharmacie boutel mo 25 000 30 000 est ce que on no wawi wonde golle na goɗɗo mo 25 000 30 000 o way andi min mi wawa innugol no wawa gollugol golla wonda e neɗɗo goto kono innugol par exemple ko ɓeya watta ko wonda e oɗo ɗum ɗo de gauche à droite hiɗa wawi gollugol heɓa 20 000 25 000 francs ɗum ɗon ko lakkere ma laaɓude pos mo wonduɗa on si o mo wawma waɗande piiji mais ɗumɗa si tawi mo mari mo bañi normalement goɗɗo si yiɗima o waɗante simo mari goɗɗo si yiɗima o waɗante haysi o ala o yahay o ɗaɓɓoya wara o waɗanama d'accord ɗum ɗon kono woli mimiɗo andi ɗayiɗa goɗɗo ɓe wi giggol ngol no fota feere nden ɓurda ɗum ɗon ko gonga voilà mais no yaha ɗaɓɓoya yurmodira e makko wasifananen ko aasi woli ɗo ko oɗo inni debbo on so tawi debbo on no wawi debbo on yaha golloya adda ɓe partage no wawa wadde par ce que dewgal ko muñodirgol ko wallidirgol kadi na on tigui yo jooɗo ka nder suudu inna no habbi gorko yaha golla adda min mo debbo kala wolɗo ɗum ɗo minne mo on ɗon na debbo jooɗoɗa habboɗa han gorko ara jonnama on na debbo non jamais ta debbo kala jaɓu ɗum ɗon haysi ko gonɗum tigui de wonɗa yawde yaw waɗa lakkere ma nde sa ñammina e mawɓe ma ɓe ñamminɗe lakkere ma laaɓude pos ko ɗum ɗon mi wawata wolangol rewɓe fi noon ɗe golle ko wolaɗo woyi ɓe jokki yo Allah lan ɗon yiltuɓe e ngol laawol ɗon okkora ɓe ala ɓen dewle hara ko dewle wawoɗo ɓe nafugol kono ɗayde amin hara ko dewle wawoɗo ɓe nafugol no faala mawɗi ko ɗum ɗon mi wawata wuulo ara cotise a jombidire a wayi wo ko ya cotise minuma koko men ko goyanda film koko men ko ganda film kono nanu seeɗa seeɗa wolɓe kono ton otoje maɓɓe ɗen ko hôtel ka no woodi
mais ɗum ɗon fof on wolata ɗum ɗon fof ko fii ko rewɓen ko wonɗo wodude par ce que ko fii ko maɓɓe ko mais est ce que na rewɓe naɓete ka hôtel par ce que kono naɓata ko fii hon ɗum onon o ƴettano men déjà taw on respecta taw rewɓen ko ɗum waɗi si ɗon noddude ɓe proposane ɓe sifa ɗin piiji ɗon et pourquoi rewɓe respectaka kadi hoore mum si ɓe absetti eɓe respecti hoore maɓɓe de rewɓen no respecti hoore mum ko ono worɓe ɓe woni hay ƴeɗadi écoute ko wiya ko bomɓe ɗiɗo si bomɓe ɗiɗo yiiɗi ɓe boni day lanni mais pourquoi mais joni non mais pourquoi innu ko rewɓe boni ko noon joni non si debbo boni ko gorko boni debbo normal non si debbo boni ko gorko est ce que boni an si mi debbo noddima yaw ka hôtel ayni a yahata mi gusata mi naɓe wallahi a forcé a insistay worɓe gono ton a ɓuri insistay tikuliji ɗi tappaka worɓe gono ton si ɓe cukkike piwum billahi wallahi ɓe cukki ayde non c'est la vérité si ɓe cukkike piwum ɓe cukkoto joni attends ɓe tawno waɗi cukkade hande si mi lanni ari ɓe mboɗo woni ummi cukkade simi yima ɗo mi tawiɗa welanmi mi Ko tawi an honɗum ko honɗum mi handi accanto, ndimma honɗum accanto ko honɗum mi ɓe handi nguli ndimma mon ɗi écoute yalton kello ɗo écoute kaya. ɗum joni ko yewtere nden ko honɗum mi an ummu ta welammi Dampete ka debbo dariɗo ko honɗum mi handi ndinayi ma e ka boni an kadi jaɓa ka boni kon pourquoi ko fii honɗum accanto ɓe nguli mon ɗin hara no waali ka suudu yalton kelo ɗon ka yaasi ko fii honɗum waɗanton ɗum ɗo on mo ƴetto gatto yara merci beaucoup ko fii honɗum waɗanton ɗum non waɗo ɓen kan namen hiɗa ƴettude exemple ɗa wonde men menen ko kay mamme wata ƴettude exemple normal est ce que ɗum ɗon koye laawol ɗumanni ɗum ɗon koye laawol tawa jaabo par oui ou non koye laawol tawa non ok maintenant pourquoi fii honɗum wonɗo waɗande ɗum ɗo mais pour no jaɓande onon kadi e Allah joma ko so arali men jaɓata so arali men jaɓata non parce que non tawa on habbola men arata men tawa on men inna on il faut wonde hara goɗɗum ala Jamais. hakkude men déjà jamais woɓɓe mo waɗayde non woɓɓe mo ko waɗayde siɓe yihi e on Woɓɓe mo ko waɗayde. siɓe yihi e on tigi moɓɓe mo waɗa e few woɓɓe mo waɗa e few ko siɓe yihi e mon ko siɓe yihi e mon d' accord ɗum ɗon ko noon D'accord. rewɓen no boni worɓe ɓen no boni Ah, ono- joni no min ko mi non halanta ene ono rewɓe rewɓen ɓuuri he bonde worɓe ɓen ɓuri bonde ono rewɓe ɓuuri bonde bonki deb nani bonki gorko no waywa yakere bonki debbo no déjà wawa ko yakere termus yakere ko onon passé hande 104 dimanche et puis onon so boni sa no hulɓini par ce que debbo duyata ya bona dan immédiatement arta jooɗo sikka awa gorko kadi si hollima bonki mum a inna ya dogu ɗo ha kanada paɗe ma landa tawa tata bonki gorko merci beaucoup asi aja merci hara e salmini jamma on fop weltanike ɗum asi dernier mot salmina yimɓe ɓen surtout mawɓe ka page facebook ɓen wonɓe darde toon ɓen et puis voilà waydirde merci beaucoup voilà ok merci beaucoup mi weltanike karma ko winda diabo kañum e dj ceerno bari e lamine onno ko frère diaw jooɗiɗo ɗo ha e bignona mi weltano diallo boubacar e siddi an kadi mi weltanike ma moƴƴanom e hadja ousmane sow labbe par ce que ala mo andamo kan kadi ko wakkiliɗo e pcmtin e culture o hadja ousmane donc mi weltanike adama an kadi mi weltanike ma moƴƴanon e mi weltanike il faut no invité ɗo hadja ousmane ya moƴƴanno par ce que mo hande mum voilà merci mi weltanno caméraman jangon fojo noon traite jo kadi moƴƴanon télé caméraman mi weltani ko vraiment mi wata on salmina voilà arten ɗo e voilà arten kadi e hamidou encore mo ka ligne kan kadi aissatou kankano ka ligne arten kadi housaynatou mo ka ligne wano Peti Bari kadi no ka ligne Jiwo Diallo Jeewo Diallo kankane mo ka ligne Jeynab voilà Jeynabou Diallo Jeynab voilà iɓe suivre mo ka ligne Jeynabou kadi merci beaucoup merci aussi à Jeynabou Sipsi kadi mo kankane mo darde je Sipsi merci beaucoup voilà e kala wonnoɓe darde ka jama DJ Bella Juli la hiwrade ɗo yimɓe ɗiɗo d'accord wonɓe nene an Dakar ɗo par ce que mi watarde mi jooɗo émission mi ronka ɓe hiwrade kesso CFA ala nomo andamo kesso goto kesso CFA kesso Mali par ce que c'est que komi innatamo yo Allah yoɓitumo ko ha ɗon mi wawi tanti bisu uruɓe depuis Canada ari fi tun hiwrogol kesso ɓe welta ɓe yiɗi men moƴƴano ɓe ɓanniti men onon kadi min weltanike moƴƴanon vraiment déplacement mon fi tun argol hiwro men no kan mi weltanike on mi weltanike ummu ko jaɓi kan kadi invitation donc o tema men gadduno ɗo hara no yo andu lendi kala ko 22h on siyoni
hara ɗo wonde amen donc o tem ɗo noon no yirɗon ɗo ni woton jisir men menen ƴette konguɗi ɗimen wowli ɗo ɗum suɓito ɗon ha anno ko min wowli kon par ce que hiɗen andi woni ko worɓe woni ko rewɓe fof no mari défaut ji koyo Allah yiltu en e lawol moƴƴugol ngol kono ni ko sayon fewndide mo beeno wata inude kaari no boni par ce que hiɗen andi yo Allah tun accu sutora on kono noon kadi mi weltanike on par ce que on ƴettitanmo on CV men mi weltano technicien jon par ce que kangal sa nani télévision ko technicien mi weltanike on o moƴƴa noon mi weltanike bila juuli an kadi mi weltanike ma moƴƴa par ce que ko wonɗa daranade fi communauté guinaw na hande fuɗɗiɗa ni ɓiye o milier mi weltanike ma kadi ko Allah tu wawatma yuɓude par ce que hiɗa wakkili vraiment yer ko wawɗa kon merci kadi ko tawɗa haray a invité lan e au plateau maɗo mi weltanike on ciao ciao bisous à la prochaine Oumou ko kanko duwanno wadde mujje kono kay kanko atti normal kanko duwano sakitade so déjà gayne parce que joni no ma parole way comme banque marɗa ko y a pas de problème min ko mi wawata wolugol ɗo ko mi weltanike o moƴƴano ko tawi kon on heɓi confiance en han nodduɗo lanka plateau ɗo e si tawi heɗitiɓe en ɓen ɓe nani ton ko welali ɓe haray meɗen tori yafuye wota on juge kadi fow e sabu ko wola ɗo kon koko woni feƴƴude me wooli wona fista haray ko fow wa'ini koko yiya me woni wolude ɗum ɗon noon en fof men hiɗen suti ɗum ɗon ko woluɗo e mo wola kono mo be kadi no andi haray no ka nder galle mum ko men toroto on ko yo waajo ɓe woni ɓe wadde sifa ɗin piiji ɗon piggal ne ata yennugol ne ata sonko ne ata ko doyi waɗo ton yewtiron ɓe doyi ham ɓe nanana on min ko ɗum ɗon mi wawata on haalande e rewɓe no boni worɓe ɓen no boni ɗum ɗon ɓe fof maɓɓe fappu no boni kono ko weru yaltintimɓe ɓen ko fiiɓen ɗon ko wona wolede ko mi wiyata on noon kadi haray rewɓen ɓurten wattude yila d'accord par ce que moƴƴana en hande moƴƴana en janngo e yamiraka ɗum mawɓe men ɓe yamirali en ɗum ɗon ko en ɓurtu wattude yila e koko wonɗen ko wadde dartoɗen moƴƴa kadi wota yiw ɗimmojo ma no waɗa piiji inna forcément il faut que mi waɗa ɗum ɗo ko allahu lanɗon arsi ko makon ko ɗum ɗon wawata yaadude e mum ko gonga goto jogaki arsike goɗɗo kono ko allahu lanɗon arsike makon a ƴettay ɗum ɗon inna alhamdulillah ko ɗum ɗon mi wawatare mi weltanike on o fof mom mi weltanike aasi keso ɓay tun a invital lan ka haako puteri min on en gayni ko a wooli et puis kadi ɗo woluɗa en gayni enen ɗiɗo aray mi weltanike on fof mom merci beaucoup ara émission men on laaɓi lanni kadi émission kala mo yirino no yiɗira yarlo e yaafoye ko noon tema waɗi sonnaɓe mi wona contre mon kono noon hiɗon andi ko woni ka société ɗo kon hiɗen andi ko woni Sénégal kon hande min si mi daari wano kam mi hoɗi ɗon mi yewti jama o wiya mi duwaka yewde par ce que kam mi woni ɗon mais miɗo andi piiji boy ka feƴƴata e appartement ji ɗi donc il faut wattane ñila hande anden ko en yi étranger ɓe haysi ɗen mari kaydi Sénégal yen andi ko en étranger ɓe wi wo pullo fo tawi ko leggal ne ɓe ndiyam wowontata noora si daadi hande so daari wano jooɗo nani ko wi kamɓe ko ɓe d'origine française donc kono hande imo laaɓe par ce que déjà mawɓe makko ɓen iwino toon ari woni ilde gore yeehi lagine feƴƴini donc mais toujours kamɓe ɓe hoɗi kamɓe duwa ɗon par ce que ko fiyo no guinéen ɓe donc ara en salmini jamma on fof ɓe weltanike kala wonnoɗo ka participude salminen Kran Alpha merci beaucoup neldar ndin weeli foti kanko Kran Alpha mais weltanike makkaen kadi mais yettike on noon ka Kran Alpha ɗum noon entreprise maɓɓe ko Linda wiyete on ɗo Dakar telen tande coursi to haray kala telen salle de vente pardon haray kala faalaɗo traitugol gâteau mum on o yiide Kran Alpha 77 845 33 61 845 33 61 merci beaucoup e lundi prochain ka émission men laaɓay poyi jeudi aray ɗo wanno samedi arowo aray ko émission asi émission nene no
émission ko surprise tam lancé ma fop ko page jaajëf merci ciao Oriya panelan wana min ko ay bebe